لسر وی بابتا گو جارک دنتی روژوا امریکن بکشندنا هیزین امریکی جی افغانستان هر وها ولاتین روجلاتا ناوراس طایبه جی عراق و سوریه فرید سعدون شافدری سیاسی جی قامشلول گلمنه دنباش که فرید دیس بابتا بکشندنا سربازین امریکی هیزین امریکی هاتی سر میزا دونالد ترامپ الگور باوریات دی مها مایی دجبو سروکاتیا ترامپ دی پینگاوه کی وسا واویجه ایوار باش يعني دنارين عماد استراتيجية أمريكية هم بنتي قرطة نجنها كاده جدا حزارنا هذا يعني دسبيكا سروكاتيا أوباما ده أو استراتيجية كأنه هات دانين كأنه أمريكي حطاني جوانا بين كاربن هذا خكيم بكن الدبران رجلات نافير الأفغانستاني وانا دي تنقلك سدم جبينارة هنا يعني قباه هذا هنا بكشين ده هات ناتراند ده دسپیک دی یعنی ایگ هزی خوشاندن باکورین سوریا روحلاتی فراتن اب خو یعنی بریاره که جن ترام در کت لیم خابن یعنی دی سلب استراتیجیانه ودگریا نو امی کار بن هزی خوش بده که وکشینن و امی بهتر یعنی تدوینا دروش ما قبلن کرد وقتی که ود هلبجارتن الامریکی دسپیک ده 2016 قلت يعني وامريكا يكن باللي جمع بهتر الامريكا مقاطبا بيج ام وكيكي بوليسكي كاربكن دهندر الرجلات انافين دش خلكير يعني وبهتر ام كاربن يعني او مصروفها قل فان هيزي هانه تكرن بهتر اويا الملت الامريكي بلا بي روشك ابودي شتر دهندر امريكا دي شي زيدي جارك حول دا يعني اف برياره هانه خزق بستين 1018 ما 12 ديسا برياره اولو يعني خزق درخين لي وقام تفضل زانين جاني شيورمندي ونياني ريفبريا كوشكا سبيو بنتاغون وزارات الدرب افياج قبول نكرن ودجي وينا سكنين حطاني قريبون برياري بوغهر مش خوي شاغجتي دقلك استقالات شيبون جو بايدن و بولتون وماتيس وانا دفجي بردان او ريفبريا امريكي هاتا غورتن كاسين قلدورا ترامب او نشار ما قوي بريارا هاني بوغهر 2019 ديسا دوباره كر او بريارا هاني اللي مخابن يعني او بريا دوي دما هاني يعني جيب ود ما هذا هاد وقت غابا يعني داگر کرنا کا ترکی چه بود رجلاتي فرات د دروج آواد وسنه كاني وغرنسبي دا برخوا داگر کرن وكدن كنترول انا دي يعني جوي شاغيده تدي وقت سياسه كهات غهرتن يعني جوي وبنر يعني بخوازن كم بكن هزين امريكي دوان دفرين قتيده بلاف بون انا كوقت غابا قد خوازي فاق غرتني هاني ديسا دريفبريا امريكي شركه سروكاتيا امريكي شركه يعني ماركس برهات غهرتن كريستوفر ميلر اني وجا كريستوفر ميلر جيجرا كش خورداني اجبن تاغون ماغريغور يعني او ياجي تناسكرين كسكي قلكي ديجي بلاف كرنان هزين امريكي اللي در في امريكا بون كريستوفر ميلر ابخوج يك جوانا ايج د شرن تايبد يعني انتي تيرور ده کار کریم بهتر اوایجی خودی هلوست بگ هزین امریکی و گرین هندره امریکا و گوردنی هانی آنا کاد که به لزهانی دخوازه بریاگ داویا ماناوینا د سروکاتیا امریکا د به ابریارا انا هر سری لی یعنی وکم تبدو جزانن یعنی بشویه کلی جستی نکار وقت هزین خو یعنی بصد هزارانه يعني هم تفضل زان اليابان تنسي 8000 عسكري امريكي ودك بلافكري المانيا لافغانستان العراق يعني قال لك هنا ف افتشتكتي خصن انا قد ما هيك دواد تجاري يعني لوجستيا نكارين فينا كي من فريد الزخازم برسك دوي درباري تشتبك منها بالتعيبات قريداي روشا كرد فكشينا يعني حول فكشينا هزين امريكي جي روجاواي كردستاني هر وهج عراقي يعني برامبري دسلاتا ترامب وكي خالكي قالكي نيجاتيف هاتا لدار خستن حتى د ميديا امريكي د ميديا جهاني د وكي اخانتك وكي خيانتك لحنبري كردان هاتا بناف كرن بايدن افيك د حلبجارتن عندجي اني بيش راياغشتيا امريكي الغورا باهوريات دفي مهامايده ترامب دي بينغاوكي وسا غريداي روشا روجاواي كردستاني و عراقي بافيجه تشاوا دنرخينا
يعني وكا جمجونت يعني او خوي نكار بدفان شيس روجي ماي جير قدف سروكاتيا بردم كار بقند هيزا فاكشين جندر سوريا جعراقي لين تشتكي دد في كده هي يعني وبيحتر بري خبط كيم كرام دان هيزا يعني جمارا سربازين امريكي في دفرا هاني دو كيم بكن لوي نكار يعني ويكشا فاكشين جبر فاكشاندنا وانا يعني فاكشاندنا هزين امريكي سوريا وجعراقي افيا ناكبر برجوندين امريكا دني ابوري ني سياسي دوی دفرا هانه د جبر انا كمل ملانيك ما زندنا برا روسا وامريكا وايرانيا دوی دفره ده هي وانا کا ترك جدار باسي في ملانيا هانه دبن ونماز سين جيج علي بازرگاني و يعني در باسي في ملانيا هانه دب وقت گاوا امريكي فاكشن بجاره كيره سوريا و عراق خطي خو يعني كرن نجمر ديار گوي امريكي بنا عراق بدس ايرانيا بردن و سوريا بدس روسا بردن حتى انا يعني اف مجان عن الجم امريكا مجارك قال لك جرينج نكارن فينا بكن جبرج انا كبدس روسا وايرانيا بردان يعني او استراتيجيه او سياسه هاني جرسر استراتيجيه كبرفرها تبو افاكرن دهن صالات دجاتيات نبر وانا ونبر ايرانيا دو ركفتنا امريكي سر يورانيوم وسر روكيتن باليستي بايرانيا وسيزا قدانين سر ايرانيا يعني قيصر سيزر اقدانين سر سوريا وحطاني نبرا وانا وروساد يعني افقد كاريج هاد كرندي في سياسه هاني دي استراتيجيه برفرق امريكا سر دشوبان يعني بيفا دشو ايرو دشافوروك دي بهر وهر خواري افياج شخه تجاري الجامعه الامريكيه لا يقبل كرن فج هر دوی چرچوا گوتی دکک فرید از دخوازم بپرسم نها رایا گشتیا امریکی شی هر واحد اسلات امریکی شی هر دیرو کا خودشی دست نشان کرنکو سوپر پاورن دست لاتکی سوپرن بریارین جهان سیاسی سربازی هیز آبوری دست یکم ده جالی امریکا بتینه دست نشان کرن ناو و نشانه که امریکا و ساجی هبو لی افگو هراندنا بریاران بطایبتی جید وی دما ادمنستراسیونا ترامپ ده بتویتان ایکو روژکی و روژا دیش هفدو دهات نگو هرتن گلو اویک چه باندوری لسمبول و نشانه ولاتک یانجی سوپر پاوره که وکا امریکا دکن دی چاوا دخوینه ویکی؟ يعني قناغ كدريج بو بيفاجايو كدريج بو ديروكي بو يعني امريكا خديت بتنخ يعني سركشا جهاني دك دسالات خديت حمد فراند يعني تشتك بخز برياره ونا جيب دبون دريا جبرك امريكا خديت اي كمن دي جهاني ده بهزن خوين سربازي بيان بهزي خوي ابوري بيان حتاني به بهزا ونا دبلوماسي وسياسي دي دفراهاني ده لو كان كتي خيان كري يعني الصين وروسيا جنوفر كاد الدنيا يعني جنوفر هيدي راهي خو بردن روسا قناع كتريج بو يعني او دوره وانا يعني باندورا وانا سياسه ناف دولتي دو حاطاني بلا فكرنا وانا لشكري هندري رجلات نافين دو وانا قال لك كيمو ريجونر نمابو انا كهن بهن او سياسه هاني يعني اف دولتين نوجين دبن يعني نكاد دن اوانا ململانيا امريكيات كان د سيرفي د صلاه هاني دي اسر كشي هاني د رجلات نافين دو تحمي جهاني ده لامريكانا كتشاوا لدنرن يعني امريكي لدنرن انه رجلات نافين نما او جرينجيا مزن جواناره تد هي جبر درفتن وانا ايه يعني درفتن ابور ايه جريداي بنفط وغازي وانا يعني امريكي لدنرن او قال لك يعني بالكشان نفتين نما بدوران البترول يعني بيحتر بري خدن اسيا بيحتر بري خدن اوروبا وبري خدن يعني بحر الصيني وذاك بيحتر جواناره يعني برجوندين وانا ابوري بيكتين دوی يعني دوی چرچوبا هانه ده و دوی ململانیا هانه ده فرد هن بهن امریکا او دوره گپیراد بو يعني وك سرکشی که جهانی دکر سیویک ده يعني مقارن بيجن هن بين كيم ده يعني امريكي بهتر يعني وكأنه يعني جاوی خود گرنجه در باسمونا روسا و سینات وی دورا هانه ده لگور يعني سیاست اگه ترامپ دشوپان يعني خاکر بو وک يعني سینور که سینیار دانی بو انا که بهتر بریوانات که انه نه امریکا بر بانار بگن رکفتنه که يعني قدانو ساندنه که نبروانات بس كك فريد خازم دوی چرچوه ده پرسه که اشته بکم نها لا امریکا اف بابت گله کی تینر خاندن
د پلاتفورمین تینک تانک یعنی پلاتفورمی رامانی ده گلکی تینر خاندن کو سیاستا کو نهال روجلاتا ناوی تیبری ببرن 100 سال پشتی پیمانا لوزانی ند برجوندیا امریکا ند برجوندیا ولاتین روجاوا دیان تیدس نشان کرن کو ستاتویا هیل روجلاتا ناوین حتی دربی لبرجوندین روجاوا و امریکا دخیل ویدریم gellik konsept, gellik ditin, gellik raman, gellik sistemin, ekstremist, rişkar derdik evin evyek noha, ku beri, yani gırtina sinyoran reyni didago derbaz bebin, noha problemeki kul rujlatan avin ru dide dekari rujadi li Paris'i ru bide, li Brüksel'i ru bide, li Berlin'i ru bide, hatta li Washington'i ru bide. او دخوازا گوهرینا وی ستاتوکیه تکرن او امریکا سرپرشتیا وی کی بکه تی چاواد بینه تی چاواد نرخینه امریکا چرچوهی که وساده وی تف بگرد نرخاندناته چیه من اجعالی جهانی و یعنی دسته کده 1915 یعنی ج کنگره قسطنطینیه وقتی گاواگ روسا کاری بوده سی خداین سر دردنی رو بوسفور و کاربن بگین دریان سپی ریک آوری و ریک یعنی لشکریش خورده هاتن وکرن لی روسی بخود تیگ وشون پشتی 1917 و هاتن کشاندن یعنی بیپارمان دوی دورهانه دروجهلاتا ناوین ده اوری کفتنا جبو بوسفور و دردنیل 100 سال سر درباز به پشتی طبعا بلاف کرنا يعني ام بيجن تركتا وراثة الدولة العثمانية امبراطورية عثماني ود 1918 يعني جنيفر نخشى كانو هات داني حتى نجام دجن لوزان ده 1923 ده او سينورانا هاتن دانين او سينورانا لغور برجواندين اوروبيا بهتر هاتن دانين روز جي بپارمان دو دورانی جبلی انو گه بوسفور و دردانیل بودشتا کی ناف دولتی یعنی هر کس کار به دو دورهانه ره کاروباری خوی بازرگانی بکه د پشتی وی 100 سالیا هانه انا کا اور کفتنه هانه بداویتن و نقشه کنو به دانین جی سینورن روجلاتی ناویر و حتانی دورن بهتر يعني فرتر عند اسيا دل افغانستان ابي يا تشيل افريقيا بالليبيا روان دور هانه به اف ركفتين نو گچيد بن هشتن يعني امريكي دستوردان ونات في دفر هانه دي اف دولت نو آوا ببن دولت يعني دولت نوجن در كفن يعني ام تفضل زانه يعني جي 1950 دي يعني بچاوال اوروبا هات پرچاكرون سينور نه هاتن دانين پشتي دايتون يعني انا قال ودا كي جيت نار سينور نهتن دانين امريكا هول دي يعني دولت نه شكي يا دولتين هيجي وانا بك دولتين تك وچوي يعني نكاربن برفانيا خوبك نكاربن باراستنا خوبكن تموتن لهيك ابگرنگي باراستنا وانا بك نماز وقت سعوديه وقت يعني شد دولتين غانا كات خليج دان حطاني قدگين وقت عراق وانا بون دولتين تك وچوي نكارن باراستنا خوبكن خدا وجن حمبيزا امريكا ايرو امريكي بخواج يعني بازارا سرويتشته هانه بونار دك نماد خواز شر بهزين خوبك نماد خواز خساره دنيا نماد يعني تكهف آستانگی که دراویده جبو که کار پارستن آوانا بکه بازارنده بانارده که يعني کسن شرن چه ببن به کسن خواجیهی آوانا وقت جیگر امریکا بن حوال بندن امریکا بن امریکا جالی کاری آوانا بک او وی باره هانه رابن او ایجاد دیجی روسا بسکنن دیجی ایرانیا بسکنن یا دجي اوروبيا بشتي بسكن حطاني دجي حكومات خوجي بسكن يعني من الملانيا خوجي هي قشيت بد سوريا ده وده عراق ده وده خليج تش حطاني ده ليبيا ده وانا دولة نجي هرفن ويج نفر سينور انه بين داني و امريكا في سياستها هاني وشوار نخشه كينو جردين سينورا كينو جردين وقت خوفك شي نجي او سينورين او نخشه انه قهاتي داني دي سته كبر برنجون دي امريكا ده بي ايج جنوب رفقرين وقافك انا كان جعفي روسا وتركا وإيرانيا ليه أو فالابونا كأمريكي تفيدا كبهن أوانا داغرين يعني أو دسوردانا وانا وهزي أو درباسمونا وانا تفيدا فرا هانيد فالابونا كهزي الأمريكي بن أو تكفنشونا وانا دك درباس من فيدا كوي فيدا هاني جنب السودي جناغرين تي أو شتي كفن أصلاً هذا يعني تي كم بريك مازن يعني نما كاربن خوجي خلاص دي سا الأمريكيا فكرن اف سياسات هاني انا كاتين شو باندن امريكي نا بالشر يعني بسياستك الدبلوماسيه باستنجي
شرین آبوری بن بهلن تم و تم اف دولت و دفرا هانج هفکتی بن و تم محتاجی پاراستنه که بن جدر وده یعنی یا بروانیک ده بروانات ببین سر مترسینه که سر وانا چی دبن دیسا خواه باویجن هم بیزا امریکا آنا که کس کی دید که و بازار هانه ده یعنی پشتی که امریکا هول دا گهزین خواه بکشینن و خوش دید به چاوا خواهبتن حمیزا اسرائیل و آنا که وری کفتنی به اسرائیل تین امزاکرن ری کفتنین آشتیانه گناب لید کندن برا يعني تشخوا إمارات وبحرين شنو أنا هيك يديجي والسر شوب أنا باش نوك السودان ودولة إنده فتم دولة في دفرة هاني دمينين ويخبي بالمحتاجي غير يخاني جبرولوجي يعني سياسات أمريكي جوهرتنا شر وجنگي بجوهرتنا دبلوماسيتي وشر عبورية. بله سپاس بود شروع سیاسی فرید سعدون قامش لو تلقى سپاس. پنابرین روجاوای کردستانی یل کامپا گویلان دمینن جرخسن عبدالولتی دلگرانن کوب هاتنا ورزی زوستانی آلی کاریاوان ناکن هفکاری من زردشت همه زانیارین زیده تر دم. از نا لکامپا گویلان مک و اف کامپ تایبت به پنابرین روجاوای کردستان و نزدیکی 2300 مالبات پنابرین روجاوای کردستان